ado aja sampai lali sapa sih pernah banduli God sembilan Guns Audio. Semoga buat yang punya Nabi Jamil di rental, juga bos bontot dengan Indra Jaya, bos Nirwana secara bontotnya, RE Media, Baris Singgah Brother Sinca, bos Nirwana secara bontotnya, bos Nirwana secara bontotnya, bos Nirwana secara bontotnya, bos Nirwana. Awas, barisan wong lanang setia ki aja wastem. Yang punya Nabi Jamil di rental, Nabi Jamil di rental, bos Nabi Jamil di rental, bos Nabi Jamil di rental, bos Nabi Jamil di rental, Nabi Jamil di rental, Nabi Jamil di rental. Mana tiburana wong sing deweke cinta, yen mangko dilelara balik kita
masih setia. Napija Medina Rental, Napija Medina Rental, Napija Medina Rental, Napija Medina Rental, sing duwe Napija Medina Rental, Napija Medina Rental, Napija Medina Rental, Napija Medina Rental. Untuk Mimi Haji Darina, Napija Medina Rental, Napija Medina Rental, Mimi Haji Darina, Mimi Haji Darina, Big Boss Indra Jaya, Mimi Haji Darina, Mimi Haji